Gde ste bre ljudi? Evo vas ponovo u Simpsoncraft. Nas počinjemo da igramo jednu novu igru, a ta nova igra se zove Team Fortress 2. Ajde da počnemo. Ja sam tu igricu iskreno da snažim igru kod druga, ali nemam pojma da igram. Jednom 2 puta sam igrao kod druga, sviđa mi se. Uvijek se zezim sa mišem. Ja mislim da ako povučem ka gore mi to kad dolazi, tako nešto. Ja se tako uvijek zbunim i tako onako me koknu. To je slično kao, vidite, to je pira. To mi je slično kao Counter-Strike, sam imao bolje. Ajmo playouts, samo se. To se dugo čitao. Ok, discount. Pause. Zašto mi je sad server? Zašto ovo? Ajde. Ovo sam prestao. Sada sam ne. Nije full. Aleluja, konačno negdje da nije full server. Znači da sam igrao, sam nije jedva. Samo za mene je bilo mjesto jedan kad sam igrao da za ovaj server. Ajde malo brže. Evo ovo mi Scout, brzi, Engineer, Spy, Pyro, Heavy, Magic, Demoman, Soldier, Sniper. Meni ovaj Scout je ti brzi kako ga mi u našem nastavnom zovemo. To je stvarno dobro, meni se isto sviđa. Što meni se najviše sviđa sa njima otkidne. Ajde! Ovo nam se najduže čitao. Ovo se najduže čekaj, jedan sam izgasio koliko sam čekao. Čekaj se pola sata mi ući. Evo ga, sad ću to. Što se najduže. Inače, kad vi mislite dugo čekate, mislite da čekate pola sata, evo, ako ne čekate 2-3 minuta. Da, idemo. Skipnuli. No. Idemo u redu, nismo uvijek. Sam ja zvezdaš? Ne! Samo, završi se kontrole. Moram se njega, nisam ga htjela. Vidite, ja sam opalno nekada zastaviš. Dobro, naći ću si. Tak, ja. Does you mind? Yes. Oh, extra sniper. Sve to naše milosti. Ja ću prijateljno da izgleda zanimljivo. Saniram se brzi. Kopnujem, hajde. Ne. Шанс.
Help! Ja ne mogu. New game. Ćemo počnemo na novu igru. Ovo mora sljedeća igra. A to gledaj, spojno. Da. Ne znam se, ne smeta to da dugo čekamo. Evo, to će brzo više. Ajde, to znam. Hoćemo danas. Welcome to Team Fortress 2. Continue. No. A, ne mogu, moram ovdje, ne veze. Ovo je moj. Šta bi, 60 seconds. Idemo. Mene, čak što ni mene kjeli nije. To sam ja. Fuck you. Maj, care. A ti si moj. Šta je, bro? Kakve freske, šta je, bro? Još vam drugo. Pištolj? Ajde, otvore više. Šokolad. No. Mustafa Poskan Jura Zeubi. Idemo. Mi stavimo. Fuck. Deme. Tako, nađe kokati. Ko me to pogodio? Joj, tjera. Nice. Evo, pistol. Yeah, come on, man. Motherfucker, yeah. Motherfucker. Fuck. Surrealist, yeah. Sweet. Hey, this is mommy. Quanto coca bate? Presente, mole. Chocolate. Eita, Wanda. Gdje je ono zamok snajpića? Odlično. Evo kako. Izvidite ne zbog ovog stvarno ovo je malo. Ponovo smo i ponovo isce. Ajde, sam se požurio učitavati. Negdje se počeli igram kako Magic Kibokrač. Cancel. Pah. Mogu da zakorač. Snajpi je dobro. Ajde, ćeš.
Bak. Naša bomba. Безобразно. Neće moći tako. Ne znam, ja ne smutam. I found my brother. Fuck. Joj, naočar stavio banat, jel? Rajko me ubio. Quantum Rajko, kako me može Quantum Rajko ubiti? Ćemo mi malo. Spun što cilj. Ko to je? To nije moj. Naš špijon. Šta kuje na malo? Si moj, a? Šta je veo bazuk? Ne! Fuck, ne! Joj, ja vam kažem da nisam neki problem u igrici. Što ćemo, okej, idemo. Joba. Jo. Okej, idemo. 1, 2, 3, idemo. Fuck. Mislim da ćemo head ovdje. Ovo se pika da baki postiše. Evi, kudi kudi. Pa zašto njega, Dalija? Ja neću njega. Evo da je snajpić. Ne! Ko mi treba da nacijem se. Znao da mi je rade kako se... Znam da je Magarina. Gdje što slušać pri tebi? Mamučka, cijela igra. Hajde sam malo požuri. Šta to ne može požuri? Ne mogu se ukrijebiti više. Kako smo mislili da se ukrijebiti, više ne znam. Ovo da. Ako ukrijebina, koja ekstra. Što bi? Što bi rečenje što sam spomenuo? Ok, ne znam. To je bilo to što se ovog videa, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo skoro. Ćao!